ياه هذه دغيا تخدم راه وبعض يملقان دي الناس Monsieur le Président de l'OPC de Bouzgan, Monsieur Cheikh Mourad. Donc, on a fait le bilan des intempéries qui est un petit H, un petit Walla, donc avant Monsieur le Président de l'OPC. Donc, Zulf Laouen, donc j'ai prévu une assemblée pour demain, 19 mars à 10h. Donc l'ordre du jour, c'est le bilan des intempéries. Donc sur le bilan Yagin, c'est à 4 points. Nous avons enregistré au niveau du bureau d'urbanisme où on enregistre avec des fiches d'engagement où nous avons, c'est-à-dire enregistré plus de 900 sinistrés. C'est des sinistrés où تسخمت العشيرين وهذا الكوري وهذا بولاي وهذا غريلة القرب والكوري وهذا الشو أبار لان كرا ديالهم des sinistrés c'est-à-dire en habitation mais c'est pas beaucoup donc on attend on va faire le bilan مثلا شقال كي الضروة ما في كناري ما اللي كيرد في كنا نفرق يويقيا en favorisant c'est-à-dire ويقي كدنا كي وذاك يزلل زدغن الخام يغيد la toiture ils sont prioritaires par rapport à المدغيد خمت لاش par exemple نساعد des structures الدولة لكويات par exemple قد دخل في الساعة سنة لي نوفيل صالغرين تاد بلس تياتا نغربات تقديمين دو لوجمون زدغن دينا ديال لي قديمين لي كولاكي سنتنا نساعد une salle حورة نساعد l'école préfabriquée niveau يوسف ديغن نساعد deux زونغاراكي البارك النار داغلين c'est des زونغاري جا فرنسا داي avec bien sûr ولكن سيتيليزي لي ماغازان نساعد السيج دو لاديو ديالنا يغلق السيج دو لاديو يغلق bon, à peu près ça, les sinistrés d'ailleurs. Ça, le deuxième point, c'est ça sur la nourriture. Donc on a réservé un restaurant d'ailleurs, surtout, il faut dire, et pour deux bulles d'ailleurs avec un engin photo avec deux cases dans donc on se fait avec ceux qui ont la PC. هاد الشكراطس ديجا اما لي غارديا اما صحاب لافواري اما لي فونكسيونير جو لي روميرسي ايزيتي اما ماشي جوفني كان في الشرا وحدي 24 sur 24 نخدم داكيا افيك اون بيرمانونس دونك نترجع دي فاكتورين ريستورون داكيا يبانات اتسمغو انا كنا نخدم اسنكسي صوردين خاطر نتخيارو ونقادو تشكانا راه ملي زنطومبيري 2005 الغاشي راح حسب نتكلخ في اللسن دونك هاد نكسي صوردين ما في كنات نخلص سو البيجي كومين نسال الغازوال ديالها كرا لي زونجين شكا لي زونجين ايتترا 24 sur 24 دونك سي جو ريميرسي اوسي وناف لا بومبينا نوازار و لا بومبا كيمي توشي او جنرا دونك جو سي كو لا نوت ديالنا تسمغو نسال لو كاترين بوان سي on a réquisitionné une dizaine d'engins pour l'APC, que je remercie aussi. Heureusement là, parce que les engins de l'APC, la dernière semaine, où ces dizaines, on les a placés à peu près dans 2-3 villages, il y a c'est déjà assez original. Donc, la réquisition, on va je vais les convoquer, les remercier, et pour y en être difficile. Il y a ce d'arabir, soit avec Eh ben, on verra. Ouf.